Bismillahirrahmanirrahim. Kaman tun pun yɛli ni tuuli binshaɣu din ʒi daadam zuɣu ni o baŋli maa yajibu alal mukallafi din ʒi ninvuɣu so musulisi yɛla gbaara ŋun ka bi lee booni mukallaf. Yɛli shɛŋa n biɛni ni di be daadam puuni ka bi naan yɛli ni mukallaf n-nyɔ ka di naan yɛli wula ni musulisi yɛla gbaaro. Tuuli di simsi ni daadam o nyɛ musulmi poi ka musulisi yɛla naan gbaaro. Din pahiri ayi di simsi ni daadam o be o hankali puuni ka musulisi yɛla naan gbaaro. Din pahiri ata di simsi ni daadam o mali o nyɛla ninvuɣu so ŋun niŋ wula ŋun mali alaafee o bi bɛra agwaya. Din pahiri anahi di simsi ni daadam a mali suhudoo poi ka musulisi yɛla naan gbaara. A ka suhudoo musulisi yɛla bi gbaara. Ti di kpuɣili kotomsi n-nyɛli daadam bela tɔbu puuni musulisi yɛli shɛŋa beni di bi lan gbaari o yaha bee daadam bela gɔriyɔɣu ka suhudoo musulisi yɛli shɛŋa beni di bi gbaari o. Dinzuɣu bin yɛli ni mukallaf maa di simsi ni ti baŋ ŋun na nyɛ mukallaf. To a baŋ musulisi yɛla li gbaagi a ni apɔi ka ti naan labina ti lihi din na yɛli tuuli ʒiya a zuɣu a viɛligi a imani maa ka a naan baŋ musulisi zali kpana ka naa zuŋɔ di ni nyɛ dabili ka bi mini kaman nolɔri di nyɛla talahi. O ni kali ka kali nolɔri maa shɛŋa beni ti kpuɣi kotomsi alal misali soli tooi beni ka nyɛ musulmi ka bi mini riba dibu nyɛla haram. O bi mini riba dibu nyɛla haram dinzuɣu lala nirima o mi bi mi dinzuɣu ka o yɛli ni maarifati maa dinzuɣu daadam ni bi mi di gba be shuruti mukallaf din ti be shuruti mukallaf puuni ka li tooi lan be kaman di gba nyɛla binshɛɣu din nyɛ waajibi pahi zuɣu baŋsim. Dinzuɣu baŋsim di nyɛla talahi a viɛligi a imani a yɛn jɛm Naawuni shɛm bi jɛmi Naawuni ni jaahili shee ka a naan baŋ binshɛɣu din ʒi talahi a zuɣu ka a baŋ zali kpani shɛŋa din ʒi talahi di nyɛ fardi ainihi maa kpani shɛŋa din ʒi talahi kaman ʒiri ŋmabu di bi ʒi ti mi gba ʒiri di gba ʒila fardi aini n-nyɛli. Dinzuɣu bin yɛli ni binshɛɣu nyɛla fardi aini nyɛmi wula fukumsi bini ŋɔ zali kpana n-nyɛli ka Naawuni zali li ka a ku tooi birigili a birigili a pa musulmi. Zali kpana bin yɛli ni fardi aini ka shɛba ban ku ʒimi ni jiŋa dibaanu zaka ka di konko nyɛ fardi aini binshɛɣu kam zaaha a ni yɛn niŋli ka mali taali di nyɛla fardi aini m-bala maa. A mi yɛn niŋ shɛli ka taali ka di kpa kaman Naawuni zali kpani n-nyɛli din saha n-ŋmaa lala bini maa di pa fardi aini. Dinzuɣu yɛla dibaayi ŋɔ maa di ni ku nyɛ tuuli binshɛɣu din gbaari ninvuɣu so musulisi yɛla li gbaara. Yɛli dibaayi di ni ʒi talahi ninvuɣu so ŋun yɛli ni musulmi n-nyɛ o zuɣu. A viɛligi a imani ka baŋ binshɛŋa Naawuni ni zali a zuɣu ka di nyɛ zali kpana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.